Opa, Ljubinka ovde. Evo zgrade opštine. Ćao opštino, ćao opštino. Ljubinka i Đoka, najpoznatiji par sa Savskog venca u novoj epizodi. Ovo iza mene je Republika Gvajana, a unutra se kriju pripadnici nekih manjina, nacionalnih, neki narkomani i ostalo, pa opštino nisi znala, evo da te obavestim. Elem, danas sam bila kod ombudsmana, što je uobičajena srpska reč, za zaštitnika građana, i prijatan čovjek, pristojan, sve lepo mi je objasnio šta i kako i gde ću da tražim koliko para je koštalo video dopisivanje između Milene i Tiće, ko je zadužen da mi kaže to, i pritom me uputio da pogledam one meni dosadne deonice na sajtu koje se zove usvajanje novog budžeta i ostalo, te ću sada vrlo pažljivo da proverim i te stvari. Evo, znači, Đoko, prijatelju u Burundiju i ti Tiće u Švajcarskoj, to je u susednoj prostoriji u opštini. Evo, pre nego što mi dođe trolo, da vam pokažem odakle oni ulaze i izlaze. Znači, ovo je korner za zapišavanje, takozvani noću, a oni ulaze kroz onaj zid, kroz onaj tamo razvaljeni prozor i onda preskaču deo, naravno mogli bi da padnu, ali šta nas briga, preskaču deo i tu izlaze. Evo, vrlo je logično. Znači, ovo je džabe akomodacija za sve one finansijski ugrožene ljude. Ovde ima pacova, ima svačega, leglo je zaraze, ali šta, to je preko puta opštine, a opština, znači, udara led osvetljenja po Miloševom konaku i ne čisti deponiju đubreta Hyde Parka. Te u tom smislu, puno pozdrava, još jedan video sa teritorije opštine, volim vas sve i puno pozdravljam Đoku u Burundiju. Ćao opštino, ćao, vidimo se ponovo, nismo završili, ćao.